I velik pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj na kanalu. U današnjem videu radim nešto specijalno. U današnjem videu kao što možete vidjeti, ovih dana je jako velika vrućina i zbog te vrućine normalni ljudi se kupaju ili nešto rade, hlade se. Ali ja ću zbog ove vrućine da nam jaja od glavu. Da bismo lupali jaja od glavu, za početak treba prvo da pronađemo jaja s kojim ćemo da lupamo u glavu. Idemo. I evo ljudi, kao što možete vidjeti, našao sam dva jaja, malo mučkaju, ali idemo sa njih da isprobamo. Zato što ovo nije baš normalno što radimo, ponao sam jednu potkošulju, znači u njima da bude neće ovaj bajec sigurno biti i znači u njoj ćemo da radimo ovo, ako se zamaže jebi ga i tu su mi dva jaja u džepu, evo ih, tu su dva jaja i znači sad ćemo da ih lupamo u glavu, idemo da promenimo majicu za 3, 2, 1 i evo nas ljudi, sada idemo pod tada jaja i da ih lupamo u glavu, znači jedva sam čekao ovaj trenutak. I idemo ljudi za 3, 2, 1, znači ovdje su jaja, sve lepo snima, znači umora sve se lepo zabeleži. Jeste li spremni ljudi? 5, 4, 3, 2, evo je crkva za one zašto sam debil. 1, idemo. Aj juj, brat. Mislim da neko najlazi. I evo ga ljudi, uradili smo to. Ako vam se svidio video, ostavite like, share, subscribe. Ako vidite želite kako da se razvajate, obavezno lupite jaja od glavu. Znaš kako pomaže? Sa sprdima jaja. To bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio video, ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu.